sius na kayo ngan kaksakin gat fakkulon ki ngakum kan mo ikilen simsinginge inka inchilala sish kadin daga be wipe Muted. kayani The fellowship recording has started. yurun matwiyash matlili matlala iksina kaksakin gat kulomalap ke el second lana sish bel singi kadin kan sisin siye mettigi da bak fashialu lasha alun siau ngay ngishe ngasomni Georgia English sale damla saliklan rela si opening remark in bain gat kewa engan bain ko skewa neclara nemina damla shirle along pele aspe si wias locking gaucha the government finde Florida ko level lash na mai mi mangan engine yangan Tempo. okay kwa kilo malap bela ngatari nga ba usut pa na siwo singkan naknas kaslabe in wikat kimataske the bel singa nga bain kos na kewa talikdin gat no na kewa ala na yokshibe the bel singa nga sang bela na sil ako kakin bela sil tamil salip lengan gas the bel singa fakat fast na mit tamil salip Right, lo kewa na si was kewa mit gimana kewa and we go was pe sangkaksak yok plus na singkat papa tomash ki ko wala na shish at palaki ni si wone shun be go singin ta kay ni asi sin si ki kas wala na wal diksi na siya ko was kewa in manak manas he just like si was then tagay ni livshebe may lutut wala na sa tagay sin white collash ki kasin polling nga ang pain goes perewa neclera pain gom namina pain gom lemon tea pain gom tamlan shirley tamlan entre pinentamba Lawangin pin ng mga yok kasi ngayon ay yok siya ba alay siya kilay jingan takay ni wigos pagi malutut wo siya taka euros kitin ka lip siya long then long magayana tapin ay siya kalay ki agos kaslan kuloman lap kipela ay siya flow ng achievement lo kipela do kuloman lap Shashi katlong na tamil salik pangan el gaslay Georgia ngan aklanal be tamil shirley ki makadil sang na silin gain orela na shish media singi ka ingain sang galim na silin gain ak fast shi galim like computers kat kain orela conference room singi mat tausin si mat kanucha kung kan maging computer duman ki www.casinggold.com inuchak kung kain dalin ki cellphone duman ki number 712-770-4010 pinsiya kaya access code ang gum dial in 663-759 na kum anya pound sign kung fin ki sham fin kum di naki icon jingan fin on ke mute kung kain star 6 sang igesta mu chak sham in wigat ngaglen ba siya spang be 707-419-0924 pain gum na goske wa mas ki belsinge katela fast na met ki belsinge in fakta kada shike mena na kamikasha ma an ki standard commentary na to shaka kasin kol daga na shesh senriye august nongol siye wosasya akflatien wosasya across the board gatmet ko siya na kewa ngalumet financier daw na damlel rimsan sikra el aluki edawi el
shuin be si candidate din kain sila Minister Belash na may financiero nga labing makoskewa kas la po siya noon nakyato insang akfasye po sa sila siya panangalan na kat sa sakin kaksakin mo si kyak siya kat ken bala ngamlan kat in wikat mananak mga askegi alun siya alu metlo ki senriye nga samsam kun ki ngan medal na lela tangan medal lan kat in wikom inas pele na kewa men bange masimo tsiasil olela na sismo metkum somligian Jerusalem kumata tap na ni gena sisistain ngan va fasnamet panagat finchap na singat mo elen wikat metikat fasnameta in mo ash ushe ash kalmen makatashkia nakipel singe nga pray kolgat ki pray fakat fasnamet ki mananaklasha katagani pashlam dulle prayle singat ki bel singe kat speed be bashla yetom kat fletlash katla le prem katla laisi katla jacob kat siya sang kana sin metsap in kan kol la wosa siya na finan ko siya en siya okle na siya lasak ngan fok kan sin laga ko epe oye ma metpator orela finances in kain mugugin fun met nasin metlash finan ko siya orela pe usilos na yok na finan ko siya na kiwosa siya taka Yesu kun wala akos na misingi kat kaksakin gat gulo malat na siyong gat papadamaski lang silom na siya panagom asila po kalom na yun metlash paingi kaduspa na taka klans up singi ni finan makatash wikipel singi kat shuki shain lalal fungi singi ka mayin kat pala wala na lom lang silom na siya nanak mana sa kuya mangan madalom na finlom kat matale en katashwe inisyungya ingat inislamaslas esik ka na siya kat ngin galan sa palaik kulo akim na lang sikat metligi kat lang sikom ekom pamatawa kong basafla kay kasing anak na skes da lak na siya malututlom kat kaywan sisinsike en asu siya kalmain kan muklegat ken mo si fan na tumsis kas kat private kulo amen Amen. kulo malap akala mi zivela lap ki wiksinga Shenri ayokos na nung lalgos lang si akfalye masapo pa mananak na ki Shenri Monday moniak emasap musing Tuesday financiado ka California and kusay Wednesday Tuesday akosten emasap na musing finan kusay elose alun Wednesday ke Sulela masapo ngakali na tamlalipan ni luchangin na tamlalipan kung kanong pusek well tamlalipan kung fin loki ni kusay kung fin kanong pusek kung kasta ke belsingi kalki kada tap na well reaching aske so Unmuted. Lemon di konfinkan long napnas checky win mic tuman. Kumwen me tenak kalem kay ashi ngina. asingin na Kay ashi wala klo. kalem okay stakluk Muted. Sulela masapo Soka sa sapta tolngol sike. Pisin len ke malam sia. Kata malam ngelen tolngol kata len tolngol sie. Na may nanak sita ka na siya ngi pa soka si. Sie mana wona siya kadin kain.
ak fashion sang gashi ka ta baka chilela so ka sikilensi kadin riti na fin balen long lal gosh so ka long lal gosh kat kan riti lila kat kain isyung ya may fakyan na chilela masa po na riti first single gosh long ul ay pelong long gosh long dit gosh in kain ikestak ta na shesh first single gosh ki sapta long lal gosh ta ko ingi Rama si was apaye ako me fam tain misle konfina Rama si was o me sa na igori siya di me algen eversanan me mungo yorol siya mo sisi pel elas gasha pel na kewa naki fos aklong longo shan kakoingi matlal fun si malal fun si konfin lalal fungi nanaklom si fena komin fast kun gasin du tilan met na komen fam moun misle fast long dit kan vak mo sang gasha na sin met si sa gasha ako me fatie kaola konfin kalia motom lekiene na met pas evasel nga wikom siyo ye maken akfashi malutuda bangan dila me uleng forsakale mike malutuda kat finsom nike metolong me kos as samsam sikat nake waita ke met karap singel sang talan as ke metolong me kos kumkan tawak na ritki singel akos fale nake long siye popalya ke met klan sap tolu siya kyang talan bena pamani le me kos tausin siya kyang luo siya kyang siye na balyak singa kalimila matlu may kyang talan yoklu na singa elos som laisla may kyang na silosa amasi may kyang talan sina na siya wangan malwala ke elbugunye floko nang nasin masang mani singa na sila ikasing di sa bang matsila mani singa ang the very least you could have done is put it in the bank. Ngalang sila emphasis ke vaccine. The very least you could have done is put in the bank. Kung finli interest rate ke bank misingi wangan. Amangan na fakye klenay ke 2000 ye 1000 do somla. Papalyak singa da kain lakin na sesh ke merit singa na sesh. Samsam ke bakat reading ay but ke first singa lal ko ran nga fact mo ara masiwo siya paye ako me fam dan misle konfin ara masiwo kume sanay gori bel na kayo wakat rela ma sa faala wangin katikan dulawo ana kadin natapol lila may sikyak Kifo singal yan vak mo siyama di me alkin efarsanan may mungo yorol. Mising efinen lasha Bible effect penamo ilsial sangas lela lentia mungo. Na kung fin nixin loang nagisokas singit na met ma silalan direct ma a fungyang in matalal fungi welfare el dal de kana laurela el dal me pwede fak mo survival mo kayo na mode pa de lashkeo Bible lagi ka din rek magintalan makatil sinasisya na rela pek kayo nagiskasha pek fin bagat de sumrek mo first long on ko ran fak mo malal fun si kung finalal fung nanaklom si fena. Anangan mo kasi singalan na me bolt. Kain
kasi ang takata na niksina tukye ini wesh apa mata ka kipapala matawa kin lalmet met pa in siyang singat na wangin simet kan complete education la elfin de suk in rit kipapal na kat fin sivena otoy la shish ka fak mo as lalmet met la shifena kat kain sivena na kiya katle lalmet met lasha met matalash kim da fak mo lalmet met lasha lalmet met etete sa kawil kaslan gat nge elna sang na sinmet saplaling imena bashi sa academic ki luto mote tolu pasingal mi ko singalon ko singa academy na siya kaslan gat mo el mong yang na ke napakatutiba ki lutut pa pal ki wiki kasum lala fatek si vastolu academy siya katfin reading a revelation ka fakyak kate pala blessings ng gada epatat na fish anak sa figi fak fadoto singi musingi may degas pa utyak sislay ka silangin lutut ki payapal fakik kaslan gat malak komin chetafan ngeti metwiyas matewiya malak kom in praigelos in sup misle fin pa si furer kung vindolang itong segundo ke furer fin pa si furer kumukuyan kof na ke kunaila masamram ke kibel si kat sup misle akisogas singapangan kat na ke silela masap po ke kadil sang masap na sil Moses siya ko ste na layok na panang sa pamawin kulo sinatal nge ilto ka ni silang kalang lal ilto lakat met kada foto to la kanina ak fashi masap na kewa mahal sige masap singaw la mafak man nikom tasakta mga kuminara pang ako hindi lapan lang silan kat nge kiwen kulo sinatal nge inta ka in kasha yakom na malakombe in lang si matlili matlala matatalani lash ka evinash matlagalok lash malash in praikelos pange kasha mga kain kasha kime lutut misengia kapel na gawat samram ki masa po kumwet na nakipel si Moses elskin ramen mansi yes ka lala okay Nile River shata ka ke okay grace lang Jesus Christ ilikala kof na ki wine inakalim yi celebration si may masikyak kita ka lan when kulo si fan na natalin ta ka inis matlalal fungilan kulo malap ki pela kaksagin gat may flow not pela na sum tamla Shirley tamla Lipan na Clara siya si makain fakla testimony sila ka kaya siya malututa men wangin siya met ito na kewa kimalututa kulo malap Unmuted. Lemon di kum malap wangin may fact mga kansang akyok yung may luto da malak te kalim nga tapan na belin Bible study kulo ay kulo malap Well, mina pa ngayon na nadulo. Ako lang singkat ke mo vlog. Muted. And lang nga ko in we sa mga in na talik na tol. Ngay ko in sa ka exacting lock fash. Men ngay ta la follow si as metro. Nga fin sa ka exacting lock fash. Ne soon follow si ta no exacting so ko nga in molier la ki follow si an metro. Na pa ko matay lo sema
vi usaksing lane foto le ko towas le na nail sa pokla saksing kata me saksing la saksing ko luse elak malala yela na vale na me to tisung falase na may pa ko mata na pa na sis keten non ka akpuye gaslon ka to me long se nanin ka tin pel na kay wa min kin long se asin ka nakadali may nakay wa long se wa nakikat long se talit na tos min got mait na kin long se nga asin ka nakat kadet temakat wuta kat long lenglan kat pa na nga kat liye oing maklon sing kat ke mo lak ke pel sing Lumalap na mina. Kalau lumalap, tinggal kain na sawasoy kain long, inuya ko lain long, may dutut lasoy ko. Nga maaluan oray kletari, katala na kyarim kimana kaywa, ngala na ingan lang ako na sawasoy ko. Nga kulola, nga kain pala mo, ngan madali lasing nga, in McLean siya, inoena, samsam sila basta Solomon ke, sa basa ko, evin nainala, ewangan, setan le ut na gyata, nainala tari, nainala kingan madala. Ilta ka nyutyak, ewangan yan bali. Ela, sikila nyutyak pa ilpatatlan saya. Na nga kula malalap la nga long alu kisendria la leventi alu la loye ko ala na yok me may lutut chakat is insang akay molin balal ni basa. Nga kula na malap lang nga wiko so ye. Langsi ngsi met mawikat nge in gas lametigat sa organ balance damle shirle. Kalkilo mga sali bila Georgia, States for Georgia. Kilo naman lap ki mo iluti na bubo siya matagasil lementi uyiga. Iluti nga ito ka yok kilang siya. At pin spell la kita tay ready ki gaslan ka ewangin kalme la siya yung mong la shunga siya ta na yok na pa may kaya ka mataga siwin ka to yung ta lementi sinsiyak siya nga tangon na mo may rita siya may Deuteronomy skalsiye. pa style Kaske skalsiye for single dolun kilongol siye. Nga riti for saya kaya na asalun tari na nga riti for single dolun kilongol siye. Akal, pangan. Pangata po siya kaya. So kasi kaya siya kumatawag kaya. So kas si mga samsam kaya pa so kas si masuk mislamit men Okay. nga ke samsam kun mislamit tiki nga som na ke me malutut siya nga si samsam kun mga kolak mising nga in kain al-election ni me kashigat men mananakagat sila la masap mising masap wala yok na nga riti ke so kas siya met nga riti ke meto ko siya tari na nga academic tutono misngal si pasingal toluan na nga masala mo kayo na. Okay, pwede la tek. Kilo naman lap lemon hindi akapaya mo. Labi pala. Okay na ina na ke faxi lagi nga nga katlut ke alalal fungi mo fin de tamle lipan katamle sheli palti kat ke masing nga katranam ke Deuteronomy na bangan pel si Maidel
matasis kenen muap in soma. Tajakta Deuteronomy singal si sham yok kikat el kilo sinak sol ki masaplala. Manelos sinak sol ki masaplala ay lo siya ismol. Pangen me kapa si may aske. Oinge ko sinakos masap na kayo mga shoot na siwas misenge lang silim kat lobos ekalan sa balkin siwas na phone. Misenge finen last siya dal nge week fasha eastaw na yok siya na kimeting kalansap. Meting kalansap akat. Fin shaklam na siya pa in yok ana kinakleral fakngel langka miste na siya roshwin mit. Kadin kan second la ana kilakkalimi ke basta Solomon sham yok la fin yok ngan medalin kat. Fin yok ngan medalin kat. Ali yok mislein kat pe. Naman masim singi ngal na ta dunia pa nga sin kun ngan simut kalansap awangan misle Europe. Am gugula ka ta kalimi la ashnonin nga. Kadel ki akkalimi na siya lakat fine aksol ki malfin sak na siya siya. Anakil fa kuwis fin roing eleva sa pa ma off na fin and she was in Belfal off simit ki belin taknelik off sito ki belin koshani. Misingi ka chamjam ki wiktari ka chamjam ki la kat naurek ma pa email as misingi ya. Ana ka din na fototole. Nakat fin Fung yang nasin ka din na ramapay si was lala. Ana kisogas si mga riti Tia alu nasin kat siya panakimani ka tawrek man nasin mwet talikin nasin kat katlen si ukesh. Esama sapkun yakinge aksel ke kapria gasing ke powos ekemton subos then may ak esmagin ye ko was lutina sindalik na tu was sham ke pel gos mutain lom si was ke pel ko was fashion ke pel ko was mongle ke pel ko was rekma smosta gasing ke cautiously mutone ke lom si was ke dalik na din gat nge etifoklaligin ni chaba maluwang ang sangak siya fi kaklaga pa. Kat findalik na din gat. Kat te tifok, kat te sasa in kon kinla muliak legat. Kat ale pak siya fi inakkalamilam na din gat bagat. In misle los tifoki aglin ye koshrin lom si losya. Rawangan nung ayan na si los. Los tifok le uspret te bulol. Na maingen skisikyak na si losya. Katil inje wula elos lipshe longol ki maingan kaywa ora lakin si wuye fashish lalosa. Nalila na sikkom inkay na tala makatil ula na sikkom mo tekan tafungle. Ni nakuwos etalik na tuwos efamod batfin felsi limkat lowos el wulelak kaya na sin papamata tumowos. Nga mo pangay mo luti mga lang siya kalamin na siwasa glomala. Tamle Shirley, pange fax after lucky milututa. Unmuted. Lementi kum glomalab ke akfashin alulash no yigaan na kuskan long ya kalin kawana siwas kaywa kalgulo ke ashlo wasan yok nagluglosin kat ke molash padang kat koin soon kapun faekalo silash na ke puksing faek ke pang puksak na ke pa palo puksing masih ngamag din sige agas pa kanyi kat ke ole puksafla si pang o pang puksing makakate na sisla kite katang la fa kaya masih sigak na felo
masima sikyak finfela ko masima ingedek ma ko etek ma ko nusin ma kan sang katang laman ko masikyak inge na sino ele to ipsing pa na yang eliksina el camper elen koshaya ko den losong ek katin mate loing na ke puksing katin mate loing na ke wiseta ya class ke main kat finita o inge na it ala shukle force nga las shukle el ya las ki masima sikyak finfela mi seinge Nakakita fakla na ipsingan. Kita siya flokla somne ke fosse ma lemon deal readim da weke fakyak sapta se fostolu. Aki readi mayen kat fin readi na readi gaslan kat ilyak na inkot kolla na menanakla siya ko kolla oyesh. Na pangan si supe or ngaki ready bel na kede kat lutut ke pukse nga in mo kung fin fakler fakyak na kumisam ye fakyak sapta si fostoluan na ina na faksingan nga ready fakyak sapta si fostoluan nga ready nga na fostolu ke sapta si ke fakyak ridoing I'm not sure wingan read oing in sewo wo made se read book saying elo se long cas in palo inge akos masumle in book saying the upgrade mepel sikyak maing na kayo na kede proy Kede proe siya ki gasolon kat o nag-elemental factor kede ngushe ngon madalin mo kan cool na nakla siya inkan ak misensiyes esil be ak fusheshi insiye modan insiyes kede mo kan lupse me luti inge na kede proe ngaki kun mut kun na naksing fakyak sapta se fostolu akalim ye me insewo na selo seriti ko lupse akuled masimle ke pukseinge nagisenseks na suwosan pa me ko was pala ko non ko ke makatel ikesa na sil John in samosla na siya inge me ko was non ke pukseinge kede pro inge na siya ke gaslon kat na naklo san sang na ke pro loman siyak sin kadilan mo kan ikesla ilan ko nor makin ngon madalin ikes na system mo kan kalim ke malutut etek si makifan na kan to makifan na to ko yorol me na suya pro kat flat la na sifal na kidenak flat ye sang kulo ke mulash kulo na sum ke aslan season siye kulo ke long langlum kulo ke yok long si yoklum na sis kat siya ke long langlum kumin namnas lela kolon ngon madalin kan kashikot ilusimo asin galo chwe ilusimo we long ko lupse mo lututse inge ngon madalin mo ko in ikes na sist na kayo waktan mo kan galim ke mo lututse inge kat kulo pa am dal ke long silom kat kulo ke mana kayo yok na ke mo lan season siye kat proin lam sisimit lang ulash amen kal kdebash namit kat dawek ke wigak story wigak lime ko spang kat dak wigak story kat charm ke fakik sapta se kat charm ke pangan church seat ko sngen kat charm ke lem dalayak lan lem Jesus sistemata ko makifan na bakan muli kat le na dukton maing mayok may upe for sikyak na finfelo na ngaki ko sin galim ngaki ko na ko in galim ke le maing na kayo mga charm ke maing sikyak masima ko tabanin sikyak ngina pa kasing singa ma rapture rapture ko udakyak lan metlalal fongi Masigan pa sikyak sa mga kumingin na mata tapan or kalan sa plasyo tapanin sikyak ko. Lem let ako matapat ining yung palal si gasla mayuguk si rapa si ugugia ki ugukle na mo ilos sa mise isoka ko wileming ka siya.
win ka siya na ilos si mamulin belsingan pangan belsingan ilos si wala din ka siya na yening na in ka siya oro act for light pangan belsingan mitlal fung dak yang opi na selos na pangan belsingan pa yeit gosh fin engin ka siya act for light magivan na mayangan magivan na felotin pa kita reading is sabta singal sino ka sa sabta singal ya revelation kigefak ya felotin may kayok na upe makayfan na kung finmot ko may kayok pakat na report ya kinu sa ingin na follow ko kiten pon fay ye fak ya kiten liye na pa ya masa maupe sa may sikya na ngay masi wo le God nga kum fin akos gaslan God fin faski akwaklan God fin faski kolyaklan God kede we nain kashaw we rapture kede we dakat nain kashaw som we akfalet nain kashaw o en fellow pa matafoso ta shock to maya source na si kumo ba kede non ga si fena kede we nain kashaw talikuyas ngay in the week at so Pange si pesero kat mataluo. Pange si pesero kat luti gaslan kat. Pange si pesero ma oro kat shuk kiden etek gaslan kat. Kiden moliak le in mo patat na fin na kayo. Makat malas fin felang. Masima kumli stoyas ko lomse ko ipinense. Ko mesi makat matal sang alek kampari kiden lain mamalas nga mga na phone na iti wigat na yung kasaw mayin bel si makat rapture yak ngayon kide patay mano yak nagye mano si mawula na mano si lak kumingin nakat palakin nga pail man nato pail man manasla pail man ulula kata shuk ta shok ta bel si ma kide sokak wi lem chijesin kasaw mano na wuwusi na mayasur sinasirs opa talikuyes katalik natos metamaes metwiyes shawlas ilus sima katito may pangang mayasur si ilus findia orela na bawro makunakum in suk gaslan kat in lutayla gaslan kat na kiden mo luti masima sikyaking inge Then mga kalamina sing. Then matisum faka nga. Way kum dali kulug. Ifum dan dara makulug. Ifum de mo nanon ko. Lame ashted sons of Talimekos. Nanon ko nakiwoy God papel sang na sin when natal salim Jesus Christ. El by nanon ko may ito. Na makunag kumabag din maging gaslan God. Sang ati actuos si maitse o naksuwa si mukuykulan maitse minga si vena kum si vena mtiga naksuwa si maitse lem gana ba naksuwa si maitse da shokta masing akum ko liye pa mukuykulalosan maitse vin pushapash nakat fak katang pushapash te mawusi min me mayin kum finara masina sin maitse mot si vena non ko mas kuminara na sum si vena lego milong si na berapa saja mawuwusi, kikia mati mawuwusi, kat pinjam din pangan, kusua ti mawuwusi, kainin mangan na fo ti mawuwusi, kiten tiya or tikal mo maitsingin kuluk, mugigusilangan ba kuluka, pangan mas makat kan sang gaslan kat sang aksiwasi, at tikan fada ka nga, lementi kuluk kumait kuluk siya, ti makunak. Da shock to nga kanang lementi masi kumrelangan or mitsingi palakin towas ka mitsingi ngal ka mitsingi asor masingan pa kuluk may ngat of kala kuluk may yin simla ke pa pala kidenti akshak kot may long sin akshak Bible is even that mo kuminti akshak min makumtak le kin well man ilang auk lo man inauk mo lo man in mo when in between. Na ngavakin na ke pang makunak ko metlal fong iya. Lagi den luti masima sikya ng manaupe. Pakat kalye ke victory le. May tay suk kispen upe kayo masikya na sin may ta. Elos sike elos mise. Wonelo los sifena. Mise e wangin. Mise e kang di may ta.
Bible is fact aske fact basic point fayeng. Bible fact la may tang yot si patat na fake tanyo ngan mi se. Min ilos kufla mateng mau peinge. Ilos skin mi se, ilos tikon mi se. Min pangi wengen de mi se dak, min pangan bel se makluk na kiwa sikya ko. Na mutlalal fung yo nang ako musenge, oh. Mi se lal dala pa itatlan gawal dal. Pa ilos pa weng sio for 144,000 si mga saram kinyak ke sapta singal sapta longo ngan. Pangay mit lalfong ya mi ngako musenge mit siling ngedat na angay kikiep Christine Lomdelan katalan na foloyak na ubeke. Kain tram singa ette maasin bel si tram ngan. Mama sige si mit lalfong ya pa. Elos pa lemendil tram kin mark of the beast. Mayakal lal setan ba 666. Aske me merit laske Victoria. Aske fek ya kdes sang fos kan kukosin di ep. Dasok ta may fek sila ka pa. Ingin ang fushesh nitsikko. Masing fushesh. Fushesh mayin katfinsek na manas ngon madal chak na asfin felo. Siebel longkoleng longat seba akfashiak singon madal wangin le. Na maupe na magana ba sikya ngan. Na got faro ke may lutuchanis aksafila ke saptalongo ule. Saptalongo ke Victoria. Kulanch ko lang na babalidigan ngan sige susum na ke guvin take note taker se Nembo on koshon ke fakiak sapta single si for single alkush for safla ke sapta single doluan ke fakiak na kadin fast na med ash kisin siak sumbienga le fakiak sapta dolu singen ke kum fakiak sapta dolu si sapta si fostolu Academia main se wo na selo se riti ka lupse akulen masim na ke pukseing me ko was non ko ki makatil gesta na sil John ilan smos na si coming ke den makan riti me ko was non ko ki ma ko was fin ko was ti riti ko was lupse na ludi sing me ko was non ko ke le ngasve na ngang kasi ko to kulona sin katle Kaat papa kumkulo ke miges lang ako ni wigalim ke panang mama sikek kinu sa ngato na ilya ke paila molok molin malok ngailya ke molan kliktika molan tangi ka molan sa ulako da shokto panglalal fung ilasok ten molalal sang lal fung ilasok in mo pa ko insang cool kat kiten mo len na len pingana len mayin katito le kat iltikan len in makuluk sikyak Nasish. Min ulelalan kata, katil wala ulelalal, katil de mait. Nga kumpin wala ulela, katun kanaw sa. Funa kaat, ulelalan katil wala, katfinakos esikyak. Na ngaki kun mamut ko ibisingan, na siksising ngaki ba siyak suwasan ba. Kaki nga tu really puksay nga, mea kasi, Ashkasi, kapolo kasi ma, ikesla na sish, in kalim kele kat, ilkat fakasi. Oye pe, inakalim ye plan lal, super lal, na ke pel fasho. Dagam kiksin siyaksing, ngayon rinig din mo, kalim yak kato. Gat rinig buksing ya, ko ashkasi, ko polokasi, ma, ikesla na si kum, kiten kalim ke, akwaklan kat, ko plan lan kat na sin met lal. Skimod ko, if in kadel si vanafakangay, I will never leave you nor forsake you. Kasi ngay vatiya na siskowosle, ngay vatiya na fligowosle, kowos talik na tik, kowos metlock, kowos ngay vatiya fligowosle. Pangay puksing akalim yi long silon kat na sis. If in pay la long silon kat long silon na pay kat. Na kumsum riti le foil flie akal nga na si kom. Kikdan mo titafong le. Ilito,
lang ako may dafong le. Ilito, kadil ito dari. Bangan quality sila, guessing sila, il omniscient katsi. Il kat na ito mana kiwatari si. Il omnipotent. Il kat na fukuko si. Kat na kole na si. Il omnipresent. Il kat asyen na kiwa si. Bangan kat sila, sima kat inilon na kitin diksyon na loing na ki long si yok sila. Yung ipanang ili kesa si kum. Kitin mo koin we ito ki plan lalo. Mayin ila tole shukle men naksla kum nge kitin merong na kat ndaran na mana pay na siya kat na pa ito mana kewa kat na pa langin mana kewa. Kat ito shukle kat magazine siya small brain jilash. Na sibe fast na met kisi ka aktualis yung agi gosin mot ko an pa. Tukin ka tak fast lut lash ke pukse inge. Fak ko. When I folk a lame kat edi kesa na siya in akilin may kayo upe sa may fatako ko sa may fasikyak na sinmet kulu ko. Fo ko sumla maingin na siya musenge katin wilut peke. Sige mod ko. Fo ko kadal tay ora flen mangin sikyak. Kumnya kita mo ito yang ngawo mo singe lame kat tayo vlog ko. Na vinga mo ulak si Vena yellow ngol. Nga kap kabek pa nga we dawi force dawi shishuk dawi force PSICC kat youth melem ne somnigen melem tole version yellow ngol. Yellow yung version tole vinga ba na mo ash ko sayesi ash tayak sayesi ash masi yokliki masi kat matalavinan ko siya masi maliyak kat ke secondary school liyak kat ke pangan kat first without we force kat pakaban na ash masi yokliki to na megi ban ash masi yokliki fashion yellow ngul pangan connect na wengin ko sayi ko na kay way tayak na kay wa ko na kay cash up na kay wat ko ki gaslan kat na in aking afurlam singi sukaslan kat in fact in fast ki akwaklan kat nga lem not na stay vlog mi singi tako na hingena na ngan mawinain ka siya tako na hingena ngan mawinain ka siya katil mateng yellow ngul il mateng ilaylangan mata messed up yellow ngul na siya nga ako ngan siya katan tako mi singi ilus siya mamatayin olong sila los ilus siya mamatayin los ilus siya masusun na long gigaslan kat may mulan may tapayok si besin kat Te arle makataro te arle mulan kay siya payok si besin power katili kesla na si kum kiten ito ke masya efasikya kingi kiten fashion namit katashi ke sapta longol siye ash kisen siya closing namit ligat fashion namit Ocean na long pushik lemon tea tamal salik neclar na mina fakam there's a long pushik ash kisen siya Check na long. Ano selection siya sila. kal nam na sakfashi Ne omnipresence yung kaya spellin omni yung A-M and I. O-M-N-I O-M Omni. Omni Omni. not present ilay na kayo. il ko auk il already mana kayo Kilo. una aspect may sinsip nagligat fast na meta nga Kisensya sila kal nam na sakfashi maki saptaluo kal nga creepy na nga fashion ni saptaluo fos on gosh the osh ma se was zoom kum sanga ore malon may plan Nicholas Pelu of Nicholas nga kita la
me kal me Sir Nicholas ka me singain min fakke fos on ko sana silbe fakke fosak akika shipena me singali me kosh Okay. Hello, kumkita le sa Nicholas Sildal Jamram ke ko fos sing Jamram ke. Okay. Hello. Ngay sige connect le me top na ke one. So shock if inash may kind of pop like may long to the book something nas. Ash top Makadiyasa Nama Shamram. Maasingan fologin lagat na ki Shamsham lash magat Shamsham gel ki belem ma ane nashna sam ki gat luti ki ukia sigat Shamsham ki ma bangi sukoa Paki pa Nicol Lediangen el refer na kaya. Shamram kun makat anakadin ta me siyang nangat laliki ko si mamakat nalal bungi kalan kat ne. Napa me wasingan Shamram kun na yoke akadin sin kun naki kanin worship singan naki belam ma. Pa ngan galim lo keep singan. okay Hello. Lawenti kung kula malap. ay kulo Nami na tapok tak sinsiyak siya na Namin elsom naki pakat ready ki elati alime kos pasika singalon kos ma makuluk ngan ta sikyak na sirski ora wangin fakulan ngon anin kata. Lustfulness mga Nami naki singalya. kusho naki awok naki langsi naki mani mga champion kanyak balik at moti mana kayo ma el indicated mani kinla nakin fakla kasingit ka bekum isam begel nicotima sibena el go flack knowledge el itagel Jesus come on your all el mutudif kasi mutudisi was sifon na bay el da ki telefon phone mene sanga medin DL al da kana rojo ke cash shit na masing ne shamram just the opposite ligi mama ngako padam le chile shamram kun ki blessings ki revelation si for stolu singen la pelji ko di book singen ai kek la ma wom ge fan na in kadin rat lagi ma wo bas nakada somne ki eventually revelation ngol si le me ko mo academy ki manake wa emo ecclesia New Jerusalem saasya si kapangen kalam riksi mo ka in ka ki singen na ki kasi makumsiet na kulo malda Lawenti kung kula na in akto ila akko nila actually ngan manako mugu na ko ma line Mugulan Church. Dal refer na kay Nicholas ka nagigasing li sa in may tigas ng Nicolaidians. Kulo na wala alawog sinsiyak singan lamenti kung kulo ki tapoklan aspe kisinsiyak sa yemetligat fast na mit sham kun saptalongo siye an Amo kispin bela que devasta na met e vinas kisinsiak na kus tulokin yawi ona si bela ngan kun le as tu kisinsiak mag Facebook na neslemen di vali e vinas met kisinsiak ke Facebook kumba okay ngali la as kisinsiak damle chele ngaken ready for si mga fucking ina ki fakke kung si fasti me ko nga exact fashion Nael siya matafin tron el fact inge ngara mana kay wasasya eloy be fact na si casting ba ngala metaw chilil emphasize na yoki sam lalgi revelation na
casting sa Muslim maingi. Kadil tak si John ng sa Muslim maingi. Wayan casting kaspaye e falin la alfungia. Na pasi sara ngayon kinlan na mina kisin siyaki kasi mal siyak ngan mayen ibelad belama katitala last food desire mo kifan na pa mga convenience ma makadam tangan mo ewo na siya at nakawil ma me mana ito akulukila mo ulas kaya dito avong na si vaccine siya silungan na mina alam na wala na ba siya silungan makulo malap ke to Belgium magat finjak na kaya mana kaya way maikla sa siya ofos sabtalong wal si fas mi ko jakala mi malap Thank you. Levin tim kulo malap. Nakdivash na med. Okay, nakatako ke katako aklulan lemil tako cool fellow yetausinse. Yetausinse plan yetausinse ngan pa seton wheel buven la ilo si coppery. Kalokin yak nine love si ma wengin gapo. Kanya pa bottomless pit si pangan ona kumi patat wengin sa flan patat singan. Patat na patat. Bangan yan si may coppery seton. Itek yang il na le wheel buven la yetausin si bala bangan guessing sa millennium. Yetausin si pangan masimasikya ngan na Mate my willem dako in cool pe and lemele aki physical elte katte nga jamam gun figurative speech katte jamam gun literal katte jamam literal ele dako aki toko shailal fin felo fakle Zion na Jerusalem ele aki cool felo in belting and yetausin se sito nila kapuri molan meta Lois soon meta molan ag may pelal inag masusula mga yeon fuko it fuko al fuko ya fuko ma may sima mise dala egin mo awo se mise invent ele egin niya malaske yesu fukata bangan may mul pusun plan belsin elo se mul men weng lang makuluk fin felo plan belsin ang tibak kelemiak le Awus elekan mata sheet elki loflan copra snakes kon eldikan ngali silya. There is some Genesis dekim Genesis ke etomil pa lame fin shon maurakrak. Il pa sanginin kay si maurakrak. Il wi maurakrak ngan forward mata. Pelsingan may ingan magayfan na. Flok clinic plan belsingan kuminsiber pelsi bakte kum belsi bakte pon fay kita lidet the tree of life sakin mole sukongan is your floko pa usi mole na sinmay na plan belsingan ke fin shaka ba kiten flok willem tako cool kay CFL evin bang with that was a Billy Graham Billy Graham sa may malay bayan in Hawaii. They min blood bells shak na felo si sunak na usyakle. Bakit siya maging felo sa atin? Blood bells na ito na kay si udah kay si cool may to kay cool kay si yan. Sa may even example sina pa nga. Sa may udah ka ngayon cool yan isang nga ta actually Tadi online pangan kanina. We will na makumarela we will na moniak lom. Na katles ut fall na ke moniak lom kalan sa lom. Monia. Na pangan bels masig tigiya tao sinsiyan. Mawo makifan na ba sikya ko. Men bels singan siya el coppery. The shock to. Tukunya tao sinsiyan esipe fliak leil. Na bels singan papel sa flasila ko in sum shufemit. Na le shufemit na le shufemit great grandkids. We sa una fonse let sila jud may pelsingan sikat na ba na non-god throne fast rushing sikyak. Na non-god siyak pa neni sum na le sheep sum na le yun. Pangan belsima may mawangin kainin pugin mo pangan bel si Milo sum na ke enin fur sa flasingan. Na kuwas fin riti medol me ko saptangal si
fakle lemil fakle efers in ka hell il directly mathematically na si kumaita Marikna sil seton el bufen lal. Na baro seton il shikil and chufe ma boss mit wills on furgens. Bang magunela. Na baro maguna kuma pa looks up the single for single yafakle. Kona kayo wa utaka na si kum. Katfin na lal fung igilem Jesus Christ. Kiden mo kan long yam gugulan seton. Kanaus la malarong inen lem Jesus. Kaya makanaw sa malorong ilan mo ti shufela tali kuyashing met kuyashing. Kaya proy kemet. Mayan lem Jesus wen na din ka at il sham kun hell ka any ne fruising posli met pala ke Bible. Onay fo ka lem il sham kun fruising pel pakante. Oy pa na si ko. Nasikom. Katfin, sige kiten, akkele mi mas na sin may. Sige na kalwin. May sivin di longot na kalwin. Kilal mo long lakadashik. Na lay mi lito, kiten mo di akshak ki. Mo hell, may na sham siya. Masing sikyak, fekyak, pelpakandang ki pa pala. Lay mi sham kin posli ki, may tala na kayo. Kaya niya ba, lay mi lito. Min lem lem cheese il cut when sema cut pebbles sa pile mo. Ilitaw mo buying na kayo para skin akfashi duty cut na kayo. Kiden mo kain kun maing na mako na kum kiden de yis mo kayo fan na kiden de aroin mo ko dito. Kasi sa aroin mo ko dito or may ta sangin may ta may green to ko long. So kiden ipass la. Ibaslan si posisel da may to in mo kayo loop sa gaslan God. Masi yok lagi na kayo, met ligot dito yop. Then pro is yaksin God. Then nakmanas. Iges la oilosh. Belsi mo kiden sham to na gaslan God in ba fashion lig. Ak fashion lig. Na kayo wasayin mo. Uyeta okay. Na bangi kat transition na kit yetaw sinsi. Na kaya pang na non ko singa no rekle ilos na fellow kasi kasaw sa siya fellow sa siya. Nangagin lang ko sa nang aking asik yang abang na paradise ile asi in kasaw mo. Paradise kasaw mga ma fellow. Pa fellow in kasaw sa siya fellow sa siya ma ilos sa wala na ilyak na we. Ita fabric sin God ita lik na din God ilos sa ilyak pe na way matani tok mabat. Nakisipin yok la makulug lan fela sa inge kat matake inge panang fela sa inge ita fakatang husyakle. Aksef yan non ko saf lagi thrown fash sa inge. Nabangan masisikyangan. Fela sa mga kumataliye inge pangabel sa mga may kulug ko Met kulu ka bang udak lang lagi and for nitok mabatpat singan na mo fellow singan kanaw siyakle manakway kanaw siyakle fakyakle kumdi ka leva mo fellow itok tam singi mayin palan pel singi Mana kayo ikanaw siyakle may ang iwangin le. En si fan na pa polil samram kinke siye lutilale el polil il liye en na wala na kaskale na sarum saying. Nakatwin really banganaske Sam sio fok luo for slow mirrors nige longo lon koshan kat koin liye pe akademian fellow sa singan Sam sio fok luo for slow lime kosh nige longo lon kosh. I'm listening to something. Sio lime ko sio luo. I'm reading that she was. For slow lime koshan fact le
in bello le sumla kumrela fellow ke pum si fe na kumrela ka sao mainge na ke mainge wengin le kum famata na mainge mai o na nuk kum vasisla o na nuk kum vasisla na ilos fa wengin le na masi sam kin fellow si ka del le nga ikanausak le mana ke wa le wengin le na fellow sa si su masayak le na sis na kayo wa kiden mo kain palakin min fellow si katash ke ingi makuluk pas ke ingi pa nang ikanausak le na uteka fellow na sa si na sis na tin so na ke revelation kamal layman di ridi nga longol siye for sean ngari na suos ngali siye ka sao sa siye fellow sa ka sao se meta fellow se meta wangin le mea wangin le na kung kusema long se ankin last ko sa na surf ma bagum da mea wangin le en mo na ba ya so fosluan dakla ngali siye siri matal choosem sa oetui kasao yurin kat me now yak latari so na si matan akulen osin na sin mugul tamal ke belin meron along siye pasala lap takoliki throne effect inge lom sin kat on yurin maeto el matayoros el famait lal kadil sivena el famatayoros el fa kat lalos el fa kat lalos nesam king ava mo beltima kadil la fellow el matayorol eto dal takeni mata ay ngani nakisbin makulu katta faele shigat shigat kat shiyak laliki long langlan kat kuden matia we live kat mata na bel singe ma bang bel sima kat ma na ke bang bel sima mitla lalfung na ke wa shuke in akut na ke bang bel sigat liye mo kede sige kede akut na ke in mo keden mo we palakin ma wala na mo ke fan na na katfin sumusok na ke Peter luo Peter saptatolu Luo Peter Saptatolu fos tolu Saptatolu fos singaulan Saptatolu fos singaulan akirit na siwos pe gidan mo we loop siya Luo Peter tolu singaul na kis Sapta singaul nang I read oya na kimasamos lao fact katay na may tsalong si ingan kin molal kinaliye pelwo ininoilan tiye fact katay na kaskulu tiye si filki kiyeb il inino in forla sakluk aridi siye pide luo pide tolu ta fossingo idi biya wo peta tolu fossinga ulan nang I read sakluk lok masibiya nga na lenlon lem evatako o na simet pushapas in len se kasao eva wangin le siye pashala lap sema se mas on in kasao eva furyak kanausiak le fellow manake wale eva wangin le Kishipin maingin na kaywa kanausiak le in lamase inge molos inenoid matal kisekinyak yang nasingkat na aspe fos saya kuskan sumnike gasincoal.com/downloads na isma similan kuwin mo kan liye mama simleng katashi ke nembolongol siye ke gasin dudi ka kat pangon mo doctrines na fos kim na fo na simlash ke na siesta ke wakden mo kan wilipse wakden mo kan wilong ke wakden mo kan riti ke belmarsh ke min ngakum kat ke wa ino na context luti ke gasan Ay, crispy. na Eva wengin makuluk ocean belsing. Kawin kaya mana kewa plan belsing
mana ke wang e mawu ma ke fan na kiden ma ke in galim ke na met na ke wa e fa ta ke ni ai toi na ke wa ta ke ni ai toi season si ke spin wala na lan mana ke wa e ta fa weng in pe meta e cause lan mak lu e weng in losh lan pe ni ke spin galim ke long lang lan god e wala na lan god na bago masing aki kele mana kayo kiden sham kun maing ona ke ona ke Deuteronomy 6 Deuteronomy saptawan kos ma lemon deal really bieng ale kiden sham kun masaplan gat akwaklan gat and no gat fast na way maing na kayo kiden sham kun mate we ask nge ilosin we coping we long ke itaek ke mayen ngan fat na ba na suos le Bosses, tieto mama sumle, mama babla sama slaying. Or got in den kamper suk, le suk itaek gaslan god. Mange mana yokshupe mga ivanna. Nakama paing kapun may dututse faikalo saying paile pos magatina sham gun, the shock, mama fall giden akfashi na ki abulan bel sin ka çıkıt baga çıkıtın akfashi lang allalfıgı mo aşkısensi allalfıgı mo aşna naklo usay na namnas del pangan message chika ti message ya wi elementi ka tamal liban tamal salik filaş kısensi aksiyum alom ko kiden proy bege makusaşke ba bege makunesho na amo akisang glon singat ke pelo gloke malutlut na wo kat ke waka ben wilutlut ke na ingin na ngay flow ko ng pelon sil lemon tea kung siya naash amo paingi kanon malutlut da lock na pangaya ko la lock na ko tasha kivinas kisensiyak belay gekla gumala Nakwas finas chensia kos siyak ke Belginge zilam na Shirley Muted. ko finid extensiak may fact men masive na alle kulong malap jin gat ke akatayan na lol wo finne kat sikin English silen fa ko ya win na buksing alal fungi mo eva koni yakle kapon vayagi ki katsum Lutut ke buklal John kilang sisilan gat na siyesh ko flok level na dokno ke buklal Ezekiel Daniel inmo leksyon na lakin na siyesh ke Revelation da ngit simo ashraba kadin kain akfashila si fuekalo ke Revelation siya balak fashin ki pelsinge na kadin mo mutawak shkeli la mekat kain ka asha suganum gun in kain Lectionik na shukye buksing Revelation. Abela na si voice kan gain organ na si voice ma ashme faxi kaksinsiyak si ma churuwasan. La Clara ka Namina ka Tamil Barlin Tamil Salik ka Siapa masak na wikat ni Belgingan aknas repagin bela nga asikat ki mamashiruman Well, nga kulo na malak ke mulipi mga ne ilakataye surely ilakataye man koin isamin koin ne share na sin matangkalan sa puwa ka ilosin protein aspect ke masin in coin gallon ke mai fasikya ang akulo na malak dahil ako tayo fashion yung missing ngalen na me fang kulo na singkat ke lai coin fang ilan coin ako tayo Fuek masir. When fuek la fuek na
nakataya kibuna siya pa ng kat nangakulon singkat dahil sa culture lilay ko nakataya na siya. Man ko nga na yokpe, man ko inwi. Litigin ko ngayon ko inwi is may mga ko me kalamat ke mule sa takoto ko. Lumalap. Lumalap na minaki akalimil loman. Inwi pe is mikas ngayon lashka kanasin dan klansap ma kanasi matlili matlalama matwiyash makume fa me fellowship yuron kaben zoom ne kona fini ashpe masil edam le berlin nga lila kumash Hey. Una. Kaya nakibelsingi una manakiwangan lengona Nawo kulo nga wala dengan namina kulo ki lut ma kacet na winge bel sini kat nawo lumalap tamlel pangisibuk ma alexina ganyak ka may tasang apsalan samsam kaya amo piang apen nakat nupsila faksilal tamlel siyalenge elship nangan paradise wa enin dosao nakat fulok lanigi faksilan mukulingun yer siya anafaga ilangan sin lame Esamian paradise tamlel siyaleme may faksingan Unmuted. Nash. Okay, go ahead. No, kizik le me paradise siya il tram kuna ne. Now, nga mo min bangan belsing ilusun alle guvin loy nage belsing mo idak yang mangan sil John sunas mo say ito okay. The shock to kasi bin lalalfong ilalos pakatram ge na sin bang lutilan met Pharisee ilos lalalfong ilos ito ke pangan resurrection as mo wilyak sitok ilos ito tari bin ICL tram gun si ben Daniel tram gun nakatin lang nagluti sa Peter ngayon Paul dahil tangal pe fosma mit palo ICL tram gun tasok tin a pos o nakilimil tram gun namin is din example litilan lembang livak mga vak meto sapta limekos sapta longon mes fulangal siyan le hell marklen sin lupufe mal seton diwak sin meto marklen sin seton mit klan sap lal na ilos askte kali askte itayak lalos the shock masih ngagum dan mut ko bem singa le may nga nakawasum la na si ko bel so it's mamoy the fact wal daliso ko mama mga scrolls makonek yak mit palay siya ka Jeremiah ka Daniel dal sa moslangan palus fashke bel siya nangamol dal from good paradise dal di ba like halim gilemes and yes ko tabok singan lementi. Okay. Alo, lumalap na evine asmetsi lang si fulok lem dawek. Umevine categorize kay wala ipioke fakiat. Ibigas kum di mo kat kan sila sapta lungan na ke in mo sang inma usina siya din kan shalip inma kadara study la shata katena me posek ka nakangat lagi paji makat
dawa read agum shrelik sapta lungan na ki category ka gum falen na la gum shela na ki me shanong ki churches ngan na ki seal ngan kana ki ors wide ors mangan fakya approach lumma gum kanjarikat ke okay nagigsinsit nga mo kat sham kon la kat shik pas ke kat finsum nag ash ip di makers ash ip di makers pakat ba oracle fakulos na ke book saying pakat matawag ki met ke ip say meta pakat sham kun na ke tako sham kun takolon lem singan ip pangan masin pasapta say na ipsiak luwan ba may shika shaklon ka matakon na sigay si churches pangan ipsiak luwan na akto luwan pa katramram kun masap lon ka at sema takon na sema lemil ak lemil lem dalak lemil ak fashig den makalim ke na ako sa kasam ke Victory na ke non ko na ke makulu ko na non ko kan gitu ko na rekleo na pa masaf la singan masi wat la sham kun yak yoko ke faklos lash nga pa ever singan ta sham kun masi makot na ke wagi akut na ke kat ke jangin den sup te akut na ke kat chibe kalam ke la ash en gulup se al semal na gulup Shio dal en sigan ba dal fact mo bang na ke Bible scholars kan dal fact le pange en si mamait gulu ko o mi se mata bangan min dal okay kat mi mit wo o mi se manol dal an natin nganal dal basum na ko siyaw mit gulu ko pangan en si mal dal fact mo dal sum matawe pa Hades pa okay pangan kat nga mo Peter go I'm gonna force yes together pangan en si mal il tram good pe Hades and then en si mamit kulugam datapan mit ligi pa lemil sham good last mit cash up se pangan en si mal tram te hell bal tram good so en si makayo kan datapan en every si may clock yang set on yung may tlal na ganyan or ako daw may tafa mapapolyak si balimit yan di papolyak si sham na pa yung sugubal sa mon na inat kayo vaksilungan si mga liye John in sa mas lang pa pabiyakal ki fakyak lo chief was me question guessing sa mas lamay aliela ulit magandang yok nagit terjuma kacharong ki churches ikosha me vaklum ki guessing sa mas lamay agad kap sa pagyan nagi mga simla ang gasin gol misengi me vaklum ki ipsingan amo kada nukwe na akwaklan kat min ilito le kat may ta kat manakatlong sila bakat liye na pa nang kat finte sa mosla maingin na manakaw makatil ikesa na siya nga sito nila or makinin may tsayin mo te ito sito nila sukay din kenik o ano sin kenik na pa nang kat finte sa mosla na sige mot ko nagipuk pabal sinaros nga si Vena funo po el decimus maingi lakan me nga kumita funo mitalo nga decimus la maingi lakan me na pa ni super Yorkshire nga ko ke kasin gol online usaying kat sige ko yes na kayo kat manas kisi motoshok kisbin malan kat panen kat compare giden sa mosla
in mo may tsaya ko in wibe riti na vidal yak suwasigot la na wug da nak suwasigot kay sigas ko mo kin masafal mo to siya pang si pesiro kiten sa mo sa may may tsaya in mo kan wipalakin si uke min ma ngalal fu isuwas la makat di kes na si kono na sum ke plan belgium mata proine fak amen come fact la meta in si uke faske kumpin sa mosla akisho injin metsaye ke meta yalle ingan plan si uke min masin ka ta mata ko inu sin si una sin meta napay na yang maligesa na si kumo kiten de shukke na si shivena fulia na ke men nakla shivena kiten fulia metsaye mo ko wipe palakin akili na palakin pensi uke na para ka website singa inchike fulia mana ka tram ge nga inan ge aspe Google Drive slash ngam lementi ka ben ramram ge le ma story las na ge wang ka fulia aske katte ugun ma ngain me mata sa katke me ta in we kos ana sie yo ke met ko sai kos long si ge read ka sai ben na gasla sa ka na nord makun ti faget mo gina den sa mosla in mon talig natas ngayon mo kan kape kuipe ito lamenti amo pangan toplok na kayo pidya kin gaso kulo malap nga me ale kulo kun lakum akate gipsingen masimo nga sibena nan ko ke kom sam ngayo avolo ko ben ani ki chon singol fo singol ki kat odam li panel agas pag hindi kat pagkikikat sam mama ki wiklo somla fakla met ko sa pas elusta ko na in boss unie ekanausla ama sam ke makum sam ke pel si masitan la ka funge se papa na ingin nang ke Jesus ngapa ko amoy to in ko in small ao mol si mafas ki mauna kayo ama kat mo damda aspel ka dakshaksakin mo eta kalan lemo me kadette shun ka fakama ala kalamila inoye zina masikya kibe welal noa se metal ko shiena ba metali naksgoa in pan mole na masinge kapain riticule yakat ki faket ka mama ashin faket ki kaslan gata na dakana sikla lakat emulsion second coming si mashaman yak nga ka rapture singe rapture fa second coming mafinggan fa ko ingen secondly fin pa mo la sa itak na ingin kada ko la magiksin ngayon an kiman nakla sa katin dilutut pa ban makayna kaya katlutut ke wo sa siya si ma takko na siya Henry fin pa na siya daw malayok emphasis laki kasi ngayon matal sikya ko iya singa ki Lenin Pentecost katito lalos speaking in tongues medan katawad ng kamalo shray fakya wala na iya nga sam patawat ki alu yok samnam ki misle ma ale fin shakin kat matlalalvungi nakewa ines makki si sogas ki mafak mo wongan mata mo pret siya kat kamnay linlom si likinangan mata wimet na akakain linlom si nangama fin ash fakulan ngan ingakom kingakom etawirek tawjubunrek malangkata fin shakin kikat pray siya pray lasha there's no distant in prayer ilsang be blessing woyan sin talik nata siya kasyaw lasha kat fin shakin ke full si akluak toluak ako singe ina ako lamoyen
Ay sam gil dilal tamle shele ki wiklu besum la kalamila. Kin kung bangon mo maupe pangakom pafungul kat misingin eh. Mae fata ko e alena pe na pai. Panan ki faxilal piengala. Siap lewi ko in cash and yes mo. Makaksakin kan academy singan mayen usye na siksifena ngay academy ki ipsinge kipel si mga ta o nga iya masik nga tamul chilil sok manesia ta braille ke kimuto na si ka elang be careful who you let pray over you mengum dit la spirification olos nga akele ke nakia ka gadel banglen somno yorol ngamda kona el sok ma wi shunya damle berlin magat o shune kona damle berlin el gashel akesha inge ale yok ke ash viewing zero kawaye damle lipan tiawala schedule alo sa falyang benake in the katusis kagin usi academy na sikla Metlan gat patusis ka ngayon akas maganyayala kat finlalal fungi ke ash mulyak si kasi vil da kasi lanlem makat tutinge ingirat ka nakalan tangibility kaya mananangan mo metama oh it's too far away it's too futuristic apa nang alang siya kay gawos akay yagawos kasi ben wangin gaslan gat evatafung le elvin vak maleta ka data ka tasakta elak kalimi pe mo wangin medeta pakat longi akta yesil tamle shelima leta kana simut pas afin jak samram da kain mokle kum yakin kain kisen siak ka mokle kum yakin kain pray ke matsaye kain lectionik na suppelomin isung ya gaslan gadin komen kinga tamle lipan da kaini finanawaye el arrange ngalla ki sonul na pa pasta el tangesh ben el wi yugu yafte na lal fungi singi finan ko shai na sikya katagay lunch na lenji ben nang pa viewing lal papa Rollins Welbecker ak fashi ak finan honolulu got some lunch I had so many burning question in me nang asyak sil nga nge kastel tan ko ngakan ta fuila sham lom ki Island of Angels when siya fa na 2002 nahil mako nangakonek pe tukla Sleeping Lady Awaken si simla sil papa RVC call ale me kasap pe na puklungan ngalal fungi mo pelline taw yakke fin ba sien retire kat lipsra kata samsam na okay wosasya fitin master chima yuguya ki finan ses ko shay ngayon in kan lasek ngan fok yan ko shay na asyak silvastel nga nga ash may asur silum ka metang si mga shirum ki kung met maligat mising ikat siyavan siya liyarek malan kata ash advice kum kan sinasi na lectionik na oral rangala mongo ingin na el wetok le fologin duk nget mailang who are you siya mo na namlilipan el akta yela mawel basta nik kaok silal basta siyosi nala kum nik sensiyak no si ba kum siyak ne na ko nak naskasha yamet toplum no ke na fact lal pail mo tang asyo lak mising pa ale pas na met ordainia ki mising na ki kalensap si mga tashke ne la le minister ka dikin ka pasta ni besta dikinis el fin shakun nasyesh ka din lutut pabal na kelos ogogufinan wot kelutut wot amit katinalan na makat shamsham guna in sender piske ba rekmalan gata kalutut pabal mengange ifo kumita fakala mange katina ara mapakalim ki sa lalgang lasha katin diin na ke fakulan ngan la ashka wangin when finar fakulan ngan yash lang si yash basisel atap tapi kumtikain wente si makuno kumtikain matanan kain makuliksikyak na sinmait ako me pray ki may 2 years kayo anak itchon el fakien da bet musa
Panang halang si share na si was maingi. Ata lalaki la pela. Tasakta. Pero nagay I'm so excited ngan siya sin ambassador lang gadin kain. Tashka kin gaslan. Lamala. Laman di gulo malap. Gulo na malap ke. Ama banga Ashiruk. Masafla singa en lementin sang weyang fact luman. Ngat katigan de fact la masingo yiga dinaktin fact la. Sapta safla fosak lu safla. Ko pangan. Sapta longo luwo fosingal ya. Pangan masikiden sang kaliya madutit last no yiga. Okay. Katay na may fin esla, katay na maliki kasin pala ke puksaingi, katile fa esel la lakail main sewo. Main sewo maakalim yak ke puksaingi. Fa itakle iplal efako ke saklan mol o yepe en selfin siri matal. Na kadin fossing pa kadin die lies kadin die ace mama astar is simleo fossing fossing pa nga lementi tamal sali tamal liban mga chamkin sang akas makin yagot le duty la shom kadin duty ke gaslan god kadin de lies may katfin lies hay ashmeta na ke min ashmet duty Context. ashmet duty gaslan god sima sang sivena ko islam mama falma silos na panang pero ali yoks ba kadin balamentil fact na den dictionary na sang bellas in Thailand na fosen ba sang kaliye kabin malutit lasho na kikalenglan kat katlal fungi mo kikolon kon matal wikat kayo ni masiba ikas na shares kikat fashion tigi gala lementi aflo on Michael gulamalak Right, gulamalap. Ash may fact shafla yuruna na siye. Ash makat mukni kumyak kya ash makom lang si fact met digi katte kali recording lasho. Right, met salik. Okay. Siap. Anigin la palingan siap sita wapi siap la may oro ko kya. Ngayon ngan we sim laki bukan ka. May mga kanaro kaya. Ngay enon nagtagitigas lang ka. Pero na kayo ako asmas siya yung ngayon naro. Antum smas la inik isni. Pangalingan ko. Okay. hello lementi kumsam kin romans kumsam buksen Nga lang si komunikasyon lagi room single fasya. Nariti na siya Islam fact ngayon. Room single fasya asa ki sabu giyasa. Aske lang sa asiyan. Meto Mac Luke John Rickma Rome. Rome aske sabuk lof kulimegos Una. Kumsat na force, kumsat na yesile. Rome, igasi kumpaga. Single first yan. Rome single first year ready. Okay, ponga. Kung pinaka claim the na Jesus yung lame. Alalfumi ko la caught in akmo yak wiginisya. Kumefa monda. Okay, pangan? Lumala. Okay, for sure si pwede. Okay, pangan. Okay, naisa masang isip ka. Parang naman atap ko siya maksa naman ganda. Lo.
Mapit lagi mo. Maglo malap nga Orang atin na sa mas. Aw. Orang atin na. Kilo na wala. auk na omli fakla ko kadak flachi akuk magat madala berge en ma si dawi when got some born again got some welalos cleanse up the medial cleanse up gat ke met ma we church nga dawi singa dala got orela sila wo sila sin ka pasang sin got nakatitawile maingi na hospital rehab ben ko si ma grandmother sila David kamukuling unya siya tenas basta inelos kanin mangan tapi na sa dawi si ma and gumasuan somake basta ine mutan ita la ko matkalan sapsi namen fin fakulan nga shurum kome academia akilin pe kasi academy pasi siya lumalin akilin mo yan amo meto singaul ya kalal kos sila quick singaul kos singal ya landscape langal ya reading an mo Leventi ke kum read kan damal sali kin tafula fax la Leventi ngan kumin patat na din na ke rom sapta singa ul foslong lime ko shan in fact la kumin kun really gas ko shay ke foslong lime ko el really yang oh exactly Hebrews 10:25 Leventikum, first namit. first namit amun salik meto singalay ko singal ya vakange nga fact pena shubos el na ko malu shu insisi na ke si ma sa ko spray ke finfela papa to maging kasao elefa aro na shubos actually make contextual biblical discernment lang gifasingan. Kumo namas medo igas. Meron singal algo fasingan yan. Secretary, on him out, please. Okay. Uno. Masing nagkikonsyon context, so nakiknakmanas. Masing sa mga nakmanas nakmanas ki maglu nasinsiye ko kot metalal fung iyo. Clementi? Quite. Pangan context. Pangan nake kanon may reach ngay. Melodikot lekket na fukan nakmanas la så le bakat fin jam ge massima kede kapri ka shao eta fa kapri fella de kapri ben ka shao na kalmen for singal ya singal nga fact pele na she was spell na go malu she was in cecil kan sound na ge got fin nashlosh katin insisile ke ma sing naknas sinsiye nakatla naknas na sheshke de galme pa ngakum fin taken insisile ke ma se matin na line up na gaslan katle ikol la mal fa ko invest in fall na ke ma insisile okay Leventi ko Glomala pa ngaki fosne in cash gat ki nakla sa ikas mana ses mayen at finso ne ke meto ki besima ke si besima simlangan meto tolu tisil da paisle at ka ni ski malutu chinga na wan kulo si fanan din gat nge wan makluklal at pasi saliel in sumsang Pajon el bakla Falak si kumpal ki ngayon Matsi kan kapri me kapri kiyan
El sombena in baptized akkalemina si la il metsi den baptized lebe. Na mga taga na shish kadin panga vinba nag-i-block na. Na pane vaca klasha, oye lasha, wayakkalemi, maingia. Это мы мие, на коминорелаки, book sevin vela. A wangin in the book of Lamb, you're in God. Yep. But a metu lakkalemi lange. Why win the world and lose your soul? Ang afak mo kaya na kayo kat kima, singan damlo salik nga mo, nga ulit magin na fwas kan kumfa, shiki luklikiye, di la mekanin fakla ka. Lo mala. Lo mala. Callen. Dari yok bella kan mo callen. Lo ke akataya. Mala. Kaya nga, dito may kasla na kaya tafo, kaya Seattle time, alam nila, bukas mata ka East Coast mayan, you're knocking at 12 o'clock home, 12:24 dari, wana nga, Raylan kaliye, makatas kayo, na siya sima as fella in the fellowship ko, siya sima in nansuman, kalinak si Kosyo kila mo ito, nagat-fast namin. Ekaw na yun yan?